Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangire byo gusubira ku bana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegeje turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi anateye ubwoba y'ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho hasigaye hariho abasenfede benshi basenga basabira urupfu perezida Evariste Ndayishimiye ni amakuru adahumuriza kandi ateye ubwoba y'ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho hari abadede benshi cyane basigaye barota urupfu rwa perezida Evariste Ndayishimiye bakabona ko urupfu rwiwe rwonyine ari rwo rwabatabara kuko benshi bariko barabona ko ibintu bishobora guhinduka mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye gushyira ingufu mu barya ibiturire kandi bizi neza nyine ko abarya ibiturire ari abasendefde bari mu mugambwe nyine uri ku butegetsi kandi bita ibihangange none ubu ngubu akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo perezida Evariste Ndayishimiye aba yapfa kuko barabona ko atakindi kintu na kimwe cyabatabara twarababwiye amakuru atandukanye kandi ateye ubwoba ariko aravugwa hagati y'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo aho agaragaza ko perezida Evariste Ndayishimiye ataco amaze akerekana neza ko ibintu ariko arakora ari amakosa akomeye cyane kandi akerekana ko umugabo yari umuhisi Petero Nkurunziza murazi ingene amaze igihe kitari gito azenguruka igihugu cyose aho agenda mu mazone agakoresha amanama y'amajoro ariko bikaboneka ko ayo manama atacindi avugirwamo ari amanama yo kunenga perezida Evariste Ndayishimiye ariko akabikora mu ruyeri rukomeye cyane ku buryo perezida Evariste Ndayishimiye atabasha kubitahura kugeza naho nyine asigaye akoresha amanama mu majoro ariko benshi bakabona ko ibyo bintu Reveriyano Ndikuriyo ariko arakora bifise icyo bigejeje kugeza aho perezida Evariste Ndayishimiye yamuhaye itegeko akamubwira ko atemerewe gukoresha amanama mu minsi y'akazi ariko bikarangira Reveriyano Ndikuriyo n'ubundi yanze kubicikaho akabandanya iyo ngendo yereka perezida Evariste Ndayishimiye nyine ko agomba gukora ibyo ashaka kandi akabikora igihe ashakiye hari injyane zikomeye cyane ziri hagati mu bagize umugambwe ku butegetsi aho abamwe mu biyita abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi bafitiye ishavu n'inzigo bikomeye perezida Evariste Ndayishimiye babona ko yatanguye guhemukira umugambwe mu gihe bamwize bakamushiraho nk'umwana w'umugambwe ariko yagera ku butegetsi akigira umubyeyi w'umugambwe aho nyine arondera gusambura umugambwe akoranye n'abansi b'igihugu cyane abiganje mu bwoko bw'abatutsi akaba ariyo mpamvu nyine abadede benshi bafitiye inzigo perezida Evariste Ndayishimiye bakaba babona ko igisigaye cyonyine cyabatabara ari uko perezida Evariste Ndayishimiye yapfa twarababwiye injyane ziri hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Prime Niyongabo arongoye gisoda cy'u Burundi mu gihe bizi neza ko Prime Niyongabo ariwe wahora akingira ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko perezida Evariste Ndayishimiye yari yafashe ingingo yo kumukura mu mabanga kuko hari amakuru yari yamenye adahumuriza avuga ko Prime Niyongabo nawe yaba yaramaze kwifatanya n'abashaka gukuraho perezida Evariste Ndayishimiye nawe ahita ategura kumukura mu mabanga ariko igitangaje kinateye ubwoba nuko perezida Evariste Ndayishimiye gukura Prime Niyongabo mu mabanga byamunaniye kuko bimwe mu bihangange bikomeye cyane bikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi byavuze ko naramuka akoze iryo kosa nabo nyine bahita bakora ikizaba gisigaye nawe bakamukuraho hakaba harabaye ibiganiro bikomeye cyane byamaze indwi zibiri aho Prime Niyongabo yari yugaraniye mu rugo iwe atemerewe gutanga amategeko mu basoda ariko bikarangira uruhande rwa Prime Niyongabo rutsinze uruhande rwa perezida Evariste Ndayishimiye aribwo mwabona nyine Prime Niyongabo akomeza imirimo yiwe nk'uko byahoraga mu minsi ya mbere aho benshi bahise babonera ko perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gutakaza ingufu kandi babona ko ibyo ariko arashaka guhindura bitazigera bikunda mu gihe
mu bihangange bikomeye cyane harimo nyine abatariko barerekwa ingingo ariko arafata harimo nk'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika, aho amasoko menshi yemeza ko n'ubundi Gervais Ndirakobuca yaje kuba umushiranganje wa mbere amaze kuvugana no yaragiye gusubirira generali Arengiyome Bunyoni, bakumvikana ko agomba kuza ariko akajyana neza ingingo z'umukuru w'igihugu nk'uko nyine byagiye bigenda mu minsi yaheze, aho nyine generali Arengiyome Bunyoni yakoraga ibishoboka byose kugira ngo ananize ingingo z'umukuru w'igihugu. None n'uyu munsi niko umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ariko aritwara, ariko bikaboneka ko nyine hari ingufu zihambaye zimuri inyuma, ariyo mpamvu nyine ariko arakora icyo ashaka kugeza naho avuguruza Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye mbere yuko ajya mu rugendo yagiyemo mu gihugu ca Amerika yari yasize asinye dekara ikora amabanga Prime Niyongabo, ariko bikarangira Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika yanze gukera umukono ku ikete rikora amabanga Prime Niyongabo. Byose nyine bikaza byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD bufise ibibazo bikomeye cyane, kandi bikaboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kugirwa nabi umwanya n'umwanya. Ariko benshi mabirabira hafi bakabona ko injyane zatanguye kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashika ku butegetsi, kuko ibibazo byabaye byinshi guhera nyine agitangura kurongora igihugu cy'u Burundi kugeza n'uyu munsi, aho hari bamwe nyine mu bategetsi kandi bahambaye batigeze bamwakira kugeza n'uyu munsi bataramwakira. Ariyo mpamvu nyine mubona hamamwe injyane zidashira. Hari amakuru menshi atandukanye nyine twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wifuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Hasigaye hariho abasenfede benshi basenga basabira urupfu Perezida Ndayishimiye. Ibi Evariste Ndayishimiye yabishikirije kwa 30 Nyakanga 2021 mu masengesho y'umugambwe arangiza ukwezi yabereye Igitega, aho yagize ati uvuze ngo tugwanye igiturire hariho abantu baca barira ku buryo bukomeye cyane, hariho abantu bafitiye umujinya umukuru w'igihugu basigaye basenga bavuga bati ntiyopfuma apfa akatuvako kuko araturembeje. Ibyo nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze ashavuye cyane, kandi abivuga agaragaza nyine ko afise amakuru ko hari abashaka nyine kumugandagura, nk'uko n'ubundi bimaze iminsi bivuga ko hari akarwi gashaka kumugandagura, kabona ko ibyo ariko arahindura ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari ibintu bitazigera biborohera. Kera baca bavuga ngo ni abakeba, ubu benshi ni abagumyabanga. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko abashaka kumugandagura atari abakeba ahubwo ari abagumyabanga kandi b'imbere bo ku rwego rwo hejuru. Anakomozaho nyine bamwe muri bo avuga ko abashaka kumugandagura bari mu nzego zo hejuru mu mugambwe ndetse no mu nzego zo hejuru mu gihugu, nk'uko nyine byagiye bigenda mu minsi yagiye ikurikiraho, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye ahura n'ingorane zikomeye cyane, aho yari kwaranyenyurana n'ibihangange bikomeye cyane kugeza ubwo ashoboye kwikuraho General Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, ubu akaba ariko aravundira mu ibohero. Benshi baciye bibaza abo bantu bamusengera ngo apfe aba ari bo. Evariste Ndayishimiye avuga ko bamwe muri abo ari abagumyabanga bashavujwe n'uko ariko aragwanya ibyo kurya ibiturire no konona amatungo ya leta. Murazi nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye agishika ku butegetsi yakoze ibishoboka byose kugira ngo arwanye ibiturire, naho abarundi batari bake babona ko impamvu yakoze ibyo ngibyo ari ukugira ngo amafaranga bamwe mu bihangange byaryaga nawe nyine ajya mu muryango wiwe atabikoze ku neza y'igihugu. Ariko byarabonekaga nyine ko hari akazoza afise kandi keza, naho nyine mu nyuma abarundi baje gutangara bagasanga atakiza ariko arakorera abarundi. Ayo majambo Perezida Ndayishimiye yavuze inyuma y'iminsi 11 gusa umushiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni nawe atangaje kwa 19 Nyakanga 2021 mu ishengero mu Kanyosha ko afise abansi benshi. We yagize ati abaturwanya ni benshi, turabasanga mu nzego zo hejuru gushika mu nzego zo hasi. Iri jambo ryatumye bamwe bibaza inzego ziri hejuru y'umushiranganje wa mbere zoba zimugwanya arizi, burya hejuru yiwe hari inzego zingahe. Benshi nyine bahise babona ko ari Perezida Evariste Ndayishimiye avuze ko nyine mu bamurwanya arimo, koko yari arimo kandi ntiyigeze abesha, kuko n'uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye yaragaragaje ko arwanya General Arengiyome Bunyoni ku buryo bukomeye cyane, kuko n'igihe afatwa Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatanze itegeko ko yicwa, ariko umutambuko
n'umuvukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye aramama avuga ko ibara ryaba riguye kandi avuga ko igihugu cyahita cyadukamwo imidugararo ariko naho bitabaye icyo gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ararondera nyine kugirira nabi General Guillaume Bunyoni aho afungiwe kuko ubu ngubu General Guillaume Bunyoni apfunzwe nabi cyane ku buryo umwanya n'umwanya ashobora gucikana kubera uburyo ki afunzwemo nabi cyane kandi akaba afise uburwayi bukomeye cyane bushobora kumufata ntabone gitabara ariyo mpamvu benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi aho yapfungiye General Guillaume Bunyoni ari ukugira ngo nyine azahapfire kuko arazi neza ko General Guillaume Bunyoni afise abamukunda mu nzego nka zose z'igihugu ariyo mpamvu abona ko igihe azaba agihema umwuka w'abazima nta mahoro ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buzigera bugira kuko akaduruvayo n'akajagari kari mu butegetsi kariko karaterwa nyine n'abakunda General Guillaume Bunyoni bagomeje gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yamufungura ariko bikaba byarananiranye kuko Perezida aravuga ko aramutse amupfunguye nawe yaca yihorera agakoresha amahera afise n'igitinyiro afise akamugandagura cyangwa se akamukorera ikintu gikomeye cyane ariko abakurikiranira hafi bakabona ko ibi bintu bishobora gutera ikibazo gikomeye cyane kuko mbere yuko General Guillaume Bunyoni yinjira mu muhari wa FDD yari asanzwe afise umuhari wiwe kandi ufise abagwanyi benshi no kuvuga ko nyine abagwanyi yabinjije mu nzego z'umutekano n'ubu ngubu bakaba bakirimo ariyo mpamvu babona ko byanze bikunze abamukunda n'abamushyigikiye bashobora kuzihora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya ariyo mpamvu nawe nyine ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo azagwe mu munyururu. Wumvirije neza Perezida Ndayishimiye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere General Bunyoni umwe wese yavugaga ko hariho abamwifuriza gupfa mu bo bari kumwe. Bunyoni anashiramwo abari hejuru yiwe mu bansi benshi afise Ndayishimiye we uretse abacamanza muri rusange ntatomora abo bagumyabanga basigaye basenga ngo apfe. So bwa mbere Evariste Ndayishimiye avuze ibyo byabashaka kumwica. Kwa gatanu Ruhuma 2021 yari yavuze ko abamunsi yiwe batamushaka kandi batakimukeneye badashaka ko nyine abatwara. Urakora ibyaha byose ariko wirinde gusesa amaraso. Mu ijambo yavuze ku wa mbere mu Kakaro 2021 naho Perezida Ndayishimiye yarashimitse kuvuga ko indongozi bakorana arizo zafatikanije n'abanyamahanga ikwiba butare bw'u Burundi. Ubu naho avuga ko abo bamwifuriza gupfa bashavujwe nuko ariko arabuza kurya ibiturire. Ibintu byifashe gutyo mu gihe izina rya General Bunyoni ryavuzwe mu biturire bikomeye cyane. Ibintu byose bikaboneka ko mu Burundi harimo ikibazo gikomeye cyane kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ararwana n'ibihangange kandi ibyo bihangange bikomeye cyane aho benshi babona ko bishobora guhitana ubuzima bwiwe kuko umwanya n'umwanya murashobora kumva Perezida Evariste Ndayishimiye avuze cyangwa se ahuye n'ingorane zikomeye cyane kuko nyine ibiriko biraba nga mu gihugu cy'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba kandi ni ibintu bibabaje cyane kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahangana n'abari bakwiye kuba bakamufasha ariko we ari guhangana nabo ibishobora gutera ikibazo gikomeye cyane. Bariko baradupfindapfinda barako baradukiniraho. Perezida Ndayishimiye aduhamagarira kuvuga abibye leta no kubabwira bagasubiza ibya leta kandi murabazi nk'ubu mugabo mukinumira. Ibyo nyine ni Perezida Evariste Ndayishimiye wabivuze ariko igitangaje nuko Reveriyano Ndikuriyo aragabisha abanyagihugu baja kurega abategetsi we abyita kubadodobereza kubera hariho inzego zijejwe kubakurikirana. Reveriyano avuga ko uzobikora bazoca bamushira kuri liste ntwari akavuga ko nyine kudodobereza abategetsi ataco bimaze ibintu nyine byateye abanyagihugu agahinda bakabona ko bariko bararwanirwa ko n'inzego zikomeye cyane zagakwiye kubarinda ariyo mpamvu nyine abarundi batari bake badatahura amajambo akoreshwa na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yaduka akavuga ibyo ashaka ariko bikaboneka ko nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo atamushigikiye kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arasaba kwerekana abarya ibiturire ariko Reveriyano Ndikuriyo akavuga ko uzakora ikosa kerekana abarya ibiturire azahura n'ingorane zikomeye cyane. Ibyo byose nyine bikaba byibazwa n'abanyepolitike bakibaza ibi bintu aho bizagarukira bakibaza uwo abarundi bagomba gukurikira arinde hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ariko abirabira hafi kandi babikurikiranira hafi bakabona ko muri no minsi
umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi ariko arategura ikintu gikomeye cyane kuko ariko arigenza nk'umukuru w'igihugu kandi akigaragaza nk'aho ari we afise ijambo rya nyuma mu Burundi, aho nyine ariko arazenguruka igihugu cyose yerekana ko ari we wegereye abanyagihugu gusumbya Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yama mu ngendo zo hanze y'igihugu. Abanyagihugu benshi bamwagiriza ko izo ngendo atanico zizanira igihugu, ariko Reveriyani Ndikuriyo we abandanya kwiyegereza abanyagihugu, aho akora ibikorwa bitandukanye byerekana ko ari we mugabo ushoboye kurinda kandi byerekana ko ari we mugabo ushobora gukomeza systeme batanguranye muri 2005, mu gihe agaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arica systeme yabo kandi akaba ariko arakora amakosa akomeye cyane bishobora no gutuma igihugu gishika ahantu habi cyane kandi hateye ubwoba. Ariho abarundi bibaza koko uwo bagiye kuyoboka uwo ari we hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Ninga duce dusozerera amakuru kari kabateguriye, wifuza kuzajya bamambere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.